Igreja Católica Lihusiamo Celebrante Graciano dos Santos Brites celebra missa icus bamatavian Padre Abito Brites e a Igreja Catedral dili molok hakat bafaten descansa icus cemitério Maloa. Loron ruanulu resin rua fulang Agosto lori triste bot ba Igreja Católica liliu ba família tan lakong nain lulik oang maung no alin diak ida nebe durante tinan tolo resin hak lakin de los no hak basic amba sarani sira. No ne quarta-feira ohin loron ruanulu resin hat fulang Agosto tina rihun rua ruanulu resin rua Igreja Católica hamutuk ho sarani sira celebra missa hamutuk missa icus bamate biang Padre Abito Brites. Amos celebrante Graciano dos Santos ihania humilha hateteng realidade moris ita emaniang sempre iha mate. Isimbele mate mai be clamar sela mate. Isi mate mai be clamar se animal se ai moris tahu bahaya moris siapa ai moris serai saya okon kita emang kita saya tidak semua ini kita liu dan tidak mati si moris siapa Aisyah itu rasa se orang muslim mohon para ulama terkait ialah polis no laporan awalnya apa tidak itu kami awal ini mati ada itu si polis siapa. Igreja Católica nos agradece no obrigado ba família husi mate biang. Nos sarani sira nebe acompanha no suporta ona mate biang ni estudo. To sai nem luli quase tinan tolo resin. Reportagem Araza Vira, Melania Conceição, Televisão Timor Post.